Molweni ake nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Bafowethu njengenjwayelo sokhumbula ukuthi ke sinohlelo lwethu la olukhuluma ke ngama drugs nangobugebengu nje obenzakalayo emphakathini. Njengoba namhlanje kunenye insizwa la nayo ekhona la ohlelweni esizokhuluma nayo ezobeka lana ukuthi nayo mhlambe yaphuma kanjani obishini ngoba imvamisa lapha phambi kwethu kujwayele ukuba nabantu abagaxela yona ke seyagaxela yaphuma. Bhuti wami kunjani? Sikhona bhuti njani? Siyaphila manje. Hayi siyaphila. Yeah, ubhuti ubani igama? Hayi igama mina ukhulana kaMthethwa. Yeah. Ngokuzalwa ngizalela kwaSakamthethwa. Yeah. Kodwa njengamanje ngiyindoda engapha esikhawini. Yeah. So mfowethu ubeka abantu nje sithombeni ukuthi ubekwa yini la kumkhanya kude mhlambe yini enye obaphathele yona okukudla kwendlebe. Ngibingelele kubabukeli bomkhanya kude TV. Nami ngila ngokuzofisa ukuxwayisa abantu abasha ezintweni eziphathelene nama drugs. Ngoba vele ama drugs ne crime manje sokuba into ehambisanayo ndawo. Yeah. So ukuzoxwayisa ukuthi uma uqala kuma drugs usukuya kuphi uphetha ngani. Yeah. So mawusuhambile mhlambe waphetha ngale ndlela ophetha ngayo ama challenges osalubhekana nawo after usuthona ushintsha impilo ukuthi iwona maphi lawo ma challenges lawo. Yeah. So nje ukungena nje ezicathulweni zakho mfowethu ukuthi eyakhe impilo iqalaphi igcinaphi mhlawumbe ukuqala kuma the time uqala kuma drugs ama drugs akuthathe akubekaphi noma nawe kwawasebenzisa ama drugs before. Eqinisweni Bhutuvusi ilento le ama drugs ngingasho ukuthi yena angaze ngigxile kuona kakhulu because bekunalo nto leyo ukuthi izinto ebezenza kimi mina bengisho ukuthi bengasho bengahambisana nomzimba wami ngoba kakhulu lapho engigxile khona into enjengotshwala insangu ugwayi. So okunye kwesinye hamba kwesikhathi ensangeni bese ke sifaka icocaine. So mase umuntu mayesefake yona ikuthiwa kahle kahle lento le ikwenza into oyiyona. So if uphansi uba phansi, if umuntu ofast uba fast kakhulu. So into ibiki ihlale kuyenzeke leyo ngoba besithi masiphuza uthola usengidakiwe kuphelele kodwa ethi umunye umuntu hayi asede athi nami ke ngizwe ukuthi mase ngifakele ukuba kanjani. So ke kuba into kanjalo then ke kwaholela ukuthi ngijwayele kancane ngijwayele cha insangu impela kayi yona into ebesisebenza kakhulu utshwala. Kusho ukuthi kahle kahle insangu iyona eyibridge lokuthi abantu ukuthi ukwazi ukungena ezidakamizweni futhi ibridge kahle kahle abantwana abaningi ngoba wonke umuntu nje ngikhulume nawe ikakhuluma uthi hayi mina ngaqala bengifakele insangweni ngagcina sengiwabhema yabo into enjalo kusho ukuthi ibridge kwayona okuthi abantu fanele bayiqaphele. Iyona vele inkinga mfethu angithi manje insangu inalento abathu mhlawumbe ngokwelanguage abafethu bazoyizwa bayayazi into engisho noma betheni inogift omningi njengokuthi nje usaduka yabo inalo msaduko lokho and icheap kunotshwala yabo so vele istep ke vele qala lapho uzujwayela uzungena egazini uzungasawu enjoy kahle ungathi unga add omunye so ma add omunye ngithi ke ila usuqala khona uthatha isigaba sokuthi hayi manje athi ngithathe drugs eqinile mhlambe njengabo onyawuphe lawa ama cocaine kanjalo unyuke phezulu. So I know ngikuzwa kahle bhuti wami. So mhlambe wena mhlambe ukubeka abantu esithombeni ukuthi ukwasebenzisa kwakho yini mhlambe okwagcina sekukwenzisa khona mhlambe ama drugs agcina ukuthatha kwenzani njengoba usho ukuthi akwenzisa lento oyiyona. So wena wagcina ukuthatha kubeka phi ke? Ama drugs mina mfethu eyangihlumeze kakhulu idakamizwa nje zingihlumeze kakhulu because isibindi bengisithola ngawo mhlambe njengokuthi uma sihlezi singabafana mhlambe kuyenze sithi siyaphuza siyabhema sishodelwe imali ayikho mhlambe bese kuthiwa emadoda masingaphuma mhlambe lapha emgwaqweni singamthola yedwa mhlambe simbambe simphuca ifoni then masitholile lo phone siyazi ukuthi makuyifoni mhlambe kuyenze uthola ifoni noma yiba uyichuzile qhamuka noma mhlawumbe ngaleso sikhathi uyayithola siyayidayisa then sithole lo mali uthi okay sesiyakhona ukuthi hey manje utshwala ngoba vele ngeke size sikhona ukuthola asithenge inkantini sithenge inkantini njalo nako abanye nogwayi kanjalo siqale lapho size
lento uyijwayela manje angithi ke usuyabona manje ukuthi okay to get lento engiyifunayo athi ngiphuca umuntu into yakhe ngalendlela ukuthi kuze ngizothola lento engiyifunayo so lento iyenze kanjalo uhleze ekhaya ubhorekile naba ngabangani niphela aninawo lento enifunayo kunabantu abakhona enibaziyo enibajwayele uthola ukuthi abekho lezi zinto zedakamizwa kodwa obona kulula ukuthatha into yakhe so bese ke ufinyelele eduze kwakhe yikho kumbamba inkunzi so yaqala lapho ke lento so ukubamba amafoni bekungeyona into ebiyenza impilo ukuthi mhlawumbe siyibone njengento engashintshi impilo zethu ngalesi yasikhathi so bekuphoqelela ukuthi senze okukhudlwanyana okukhulu kunalokho okudlula ukuphuca amafoni njengoba ungena egcekeni ufike emzini womuntu belele kwakuthiwa ukusebenzisa ngolimi lethu kudala sebesithi unyawo so umuntu ulele nje uyaphaphama umuntu akusena lutho endlini hawu ushonephi na kanti singenile sakuthatha siyodayisa nje so kusho ukuthi ke lokho ke ikhona enye izinto bekwenzisa ama drugs konke lokho kunjalo nje impela ngoba ngalesikhathi ngiyisobha ngingenawo lonto leyo bengumuntu ohloniphayo umphakathi endaweni bengihlonipha ngenxa ukuthi bengihlonipha nanesithunzi sami njengomuntu ongafuni uchebuke njengomuntu omuhle kodwa masa thatha lezi zinto lezi sahamba nazo siphethe sayisebenzisa ukuthola ezinye kufanele sihlukumeza abantu futhi abantu bamoshile abantu muphi unyaka mhlawumbe enaqala ukubamosha ngawo mfowethu kuyisikhathi sithi masibe side noma ngeke ngikwazi ukukhumbula unyaka kodwa sekukudala kakhulu sekudala ukwaboshwa ngake ngaboshwa iminyaka emingaka i-first yami yokuboshwa kwabo 8 years 8 years okugcina ngagcina ngakho ukuboshwa kwaba u3 years ngalingisela u5 years ngaphandle uma isigwebo sakho sosiqedile khona ngasiqeda kudala so ayiqeda kudala ngisho nokusayina ngaphandle sengasayina ngaze ngaqeda usasayina waze waqeda so emphakathini njani ke impilo ke mhlawumbe abantu kwamukela ngoba khona abantu bayajajana kwabanzima la bengihlala khona endaweni yasenseleni ukuthi angithi phela abantu mabekubona bayazi vele ukuthi wena uyahlupha isigebengu leso isigebengu leso and abanye omunye abantu bakhona nomina ngingashintsha omunye uthi hayi lo yazi ngiyashintsha siyamazi usagobile nje kwesikhashana siyamazi so kwabanzima inselo kwazi kwangiholela ukuthi ngigcine ngize ngimuva nakhona then ngeze esikhawini so since ngisesikhawini ke angenwa ngaze ngenze ngisho ikrame 1 esikhawini so ngoba bese kuyila khona sengibona ukuthi nginanomndeni sekufanele manje ngiqhubeke nempilo ngiyephambili so ngishintshe nje ngoba esikhathi ngathi akisho noyedwa umuntu owazi crime unless umuntu engihlale naye ngixoxele ukuthi mina kahle kahle ngangiyisigebengu ngangisuka la so kusho ukuthi ecaleni lakugweba icala lokuthi wena wawulokhozana icala elokuthi wena wawubamba abantu amafoni kwemacaleni nje elakugweba ngoba akhona amanye wawenza maningi so naniganga ningalokhozane ningabantu singabanjwa noma sibanjwe ufakaza ungabikho ngenxa ukuthi mase igroup so icala elangigweba mina lokho amafoni kwasingasakusebenzisi kodwa nani suke naniqale ngakho niqala ngakho fana nengane manje ntshontsho ushukela yebo udayi ushukela sekujwayele qinisile peanut butter ngikuzwa kahle so kwaba into kanjalo i-case kahle kahle yangibopha kwakuyi-firearm i-shoot out namaphoyisa nase niresponda nasemaphoyiseni ngangiyi-1 eqinisweni ngangiyi-1 nje so kwenzela kanje nendawo uthi isenseleni angithi mina ngikhulele kwasakamthetho so uma ngikhulele kwasakamthetho ngamuva ngimncane khona ngenza enseleni ngafunda izinto eziningi khona so uma ngifunda izinto eziningi ekhaya bengihlala nogogo nomalume so khona into ibingekho right phakathi kwami nomalume angeke ngisho manje ukuthi ibingekho right kodwa ngalesa sikhathi ngangibona ingekho right because manje ngoba ngibona ukuthi hayi right ngoba wayengikhulisa wayengiqinisa kahle ukuthi manje ngiyindoda because manje asikho isimo engengikwazi ukusimela empilweni through ukuthi yena ngoba wayenesandla ekushayeni yabo like ngangiphilisiswa kwengane yentombazana so kuthiwa like ngingaphumi ngiphathe ingane yabo so benginalento ukuthi umalume ke mina ngimthandisisi kahle ukuthi hayi no le ndoda le ngihambile ngisenseni kodwa nginalesi silonda sokuloya umuntu wayengihlukumeza lekhaya ngeze ngiyaphuma ekhaya nje nginxa yakhe so ke kwenzeka kanje ngasuka ngaya ekhaya kwi-step father sami ngafika ngathatha isibhamu saso la kasifihla khona ngiyasazi so ngasithatha angithi masiganga
sifane siphathe ibhamu vele so sisebenzisa only if siyoganga so mina ngila ngithi kuyoganga so angikwazi ukusithola ngoba besingahlali kimi bekunomuntu nje ubekwazi ihlale kuyena yeah so ngahamba mina ngoba angisayi kuyoganga ngifuna ukuyokwenza ufeza inhloso zami ke mina ngiyahamba ke ku stepfather sami ngifike ngijotha isibhamu saso yeah ngiyahamba ke mina ngiyakuphi ke nalesi ngifike ngiyaphuza ngihamba nje ngidakiwe ngithatha omunye obangani bami akasekho emhlabeni siwadlula okwakuthiwa ukhala thubu mhlambe bayamazi enseleni kakhulu dume kakhulu ngithathe yena ngithi ndoda awungifake emotini uyongibeka emakhaya yimi lo singene emotini siyaphuza la emotini kumnandi sihamba siba u2 sifike ke emakhaya ngithi ndoda ngizokufonela kamase ngithi ubuzo ongilanda hayi nebala ke hambe buyele emuva so mayibuyele emuva ngiyasele la mina ngihlezi la ekhaya ngoba emakhaya kunalento ukuthi ungakamthetho imizi yamthetho imxhantela mningi ngapha nangapha so la ufika khona kusekhaya abafweni bonke nje ngoba isibongo samthetho side lapha so ngihlezi khona ke ayisiyahlala kumnandi yonke into ku right ngiyathenga futhi utshwala la ngiyathenga ukuthi ngisiphetha ngithi sibhamu ngisifake ekubhaka so siyaphula omwedwa umfana wasekhaya ecela ukuthi ucela ukuthi ngisibhamu ngisisuse la eduze kwethu ngisifake ekamereni sendlini ewuthuru bese ngithi mina ungasimove mfethu ayikho inkinga nginikeza ubhaka sihlala sidlala amakhadi la bese kuba khona umfana oyedwa la engamshiya wayicishe beku-age yami but ngangithe ukukhula naye kancane but yena unalento leyokuthi ngoba sasikhula ndawonye so kuthiwa ngithengela ugogo udrink ngithi mina nawu 200 number thola ugogo udrink kunesitolo ngale emakhaya kuthiwa isemankayana uyahamba lo mfo hamba almost 2 hours hawu le ndoda iyabuya naye yabuya hayibuyi le ndoda okay right mase kufanele ndoda ibuye idla masimba chips hawu uphi udrink esikuthume wona ndoda kubuza mina manje ethi hayi wena ngeke wena uhlala emadolobheni wena so ngeke sizotshena wena ngoba lakho nemali ngiyayithatha le mali okusho ukuthi uyayithatha ngaphandle kokuvumelana nami njengoba bathi ngikuvezelele eqala ukuthi idakamizwa sikunikeza amandla sikwenza into eyiyona ngivele ngisuke ngithi hawu ndoda iyona ndlela ngempela ongacela ngayo imali waye ungayicela ukuze ngikunikeze imali kube ngeyakho evele ethe naye asike isidingo yabo ngivele ngisukume mina la ngiphethe idampu lokuphuza ngithi ngiyamshaya ngale khande vele kugwaca shaya udongo besukume bonke ukuthi ndoda wenzani ngivele ngisukume nami ngathi kunani ngale kamereni kunesibhamu ngihamba fike ngidonse sona isibhamu mangisidonsa lesi sibhamu vele ngisikhiphela ukuzosebenzisa so ke ngokuthi ngoba kusendlini ngisiqhumise phakathi endlini bengibambe kabafana basekhaya abazihlobo sekhaya bengikhiphele phandle into ungayenzi lonto le hayi kube ukuthi kufanele ngibahloniphe hayi bahloniphe na ngempela obese kuthiwa angimuve manje la ngoba sekuthiwa emakhaya indawo equiet kakhulu so maqhuma isibhamu kuzwa ngisho umuntu okude engacabanga ukuthi kufanele kube ukuthi engeza lapho okay right so bese ke mina ngiyamuva bengimuvele kwenye indawo umuzi nje odayisa utshwala kodwa umuzi ke travel umuzi nje kunehlobo oma ngasho ukuthi ihlobo zakobo kamama so ngihlale nabo ke siyaphuma bathengela utshwala kanti ngapha sekubizwe ini amaphoyisa ukuthi mina bengizama ukudubula lensizwa so mina mase ngisuka la sengithi ngiyovalelisa manje ekhaya sengibuyele enseleni ke manje uma ngifika lapha emakhaya egogo ngithi gogo ayisengiyahamba manje ntombi sengophinda ngikubona ethi gogo khule wenzeni ngithi mina ngenzeni manje ethi njengamanje ngicela uphuma uhambe la ngoba into engizoyibona izongiphatha kabi hamba nje usukele wena uzohlupha la hayi la ngempela ke ngithi ngiyaphuma nje la ngasekhaya kunentabanyana mangithi ngiyaphuma na ingane yasekhaya entombazana ithi khule baleka nawo amaphoyisa mina ngokukhulu ngingacabanga ngithi ngibalekela amaphoyisa ngisuka la ngasekhaya ngiyawela ngiyangaphesheya lapha kanti mangiqhamuka ngithi vele ngiqhamukele kona nayo itekisi so lapha kahlahle kwafika amaveni awu3 kwakungama itekisi eyi1 bese kuzoba la ama twin cab anormal so mangiqhamuka lapha ngiqhamukela kona kwakunewoko yabo kunewoko bafo lapha ngoba ngemude mina ngale kuleyo position lalila uyayibona so malila ngiyavela ngale so ngizoqhamuka lamabethe amaphethe indoda izandla ekhanda lethi sibhamu yabo esho kimi amangale kuyitekisi engipoint ngonganguthi kube mangithiwa ngiyasikhipha kufanele bengidubule so iproblem manje bathi angilale phansi mina ngiyasitheka kuleliwa ngoba lila so mafanele ngilale phansi kufanele ngishone phansi so mangishona phansi bathi hayi ungacela ima kanjalo phambi sezandla kanjalo
engivele ngibone bhuti futhi yabo la ngiyaboshwa la and nalesi sibhamu engisiphethe angisigarantile ukuthi si safety kangakanani ukuthi mangibanjwa naso ngingakhona ukusurvive ngivele ukusurvive kanjani mhlawumbe ukuthi ngingakhona ukuboshwa ngiphinde ngiphume mhlawumbe noma ngiboshele ukuthi nje bengisiphethe akusona nesakho noma akusona sami step father sami okay ngisithatha ku step father mina singekho asasi semsebenzini besidrive amatekisi bese ke betha ngime kanjalo ngaleso sikhathi sila mina ngagcina ngisikhipha bathi hey wenzani bethi bahlehla nje ngishaya babaleka leso sikhathi bahlehla bonke amaphoyisa aqasha kuphi ngale emva kwetekisi ila mina sengithola khona ini ke manje isikhathi sokuthi fanele ngibaleke ngaleso sikhathi ngivele kuleli hoko ngivele lesi sibhamu khona la ngishutheke la kanje nezinhlamvu ezayiseceleni ngiyibekele ngenza ukuthi mase ngiboshwe futhi ngiboshwe ingekho lento ezandleni kimi hayi ngibaleke I think kwakungabo 3 ntambama bengihupa amaphoyisa angihupa from 3 kwaze kwashaya u6 noma kuya ku7 sekumnyama so angithi manje mina ngilona lokhu ngiyacasha nje ngiyacasha kanti ngibaleka mina ngiyacasha kunomuntu osephezulu entabeni wherever la ngiyakhona angithi ngigijima phansi intaba iphezulu so ubona yonke into eyenzeka phansi mangithi ngicashile ngizizwa hayi la ngicashe ngiqedile iphoyisa ngale ngithola kanti uyakubona uyini lo muntu lokubukayo lo muntu ungathini fana ukuthi umalume kimi omunye umuntu wayefuna naye ngigcine ngiboshiwe yeah so ngoba phela ukuthi awusuqakile and naye vele uyena futhi njalo owafonela amaphoyisa ukuthi hayi asimbophe manje wathi watshela lo mfana hayi mbophe hayi ke shuthi ke lokho ngicasha hayi ngigcine mangithi ngila amaphoyisa la manje ngila amaphoyisa la bese ngathi amaphoyisa kanti awahambile amaphoyisa amaphoyisa alinde mina ukuthi ngiphume la ngikhona ke mangiphuma la ngifuna manje ini lesi sibhamu phela la ngisifihle khona afika ayile amaphoyisa afika asibheka ngasithola so ayitshela ukuthi shuthi ngihambela afika athola inhlamvu ezu5 lezi inhlamvu khumbula zinama fingerprint ami yeah so bese beyithatha behambe not really ukuhamba kodwa basuka esigamekweni hayi ngifike nami nginyonyoba sekumnyama nyanyomba ngisithatha hayi ngibaleke sengifuna manje ukusuka from kwesakamthetho ngenseleli ngenyawo ngifuna ukugudlula inestimela ibhuzu leli timela zamalahle ngigudla zona ngibheke phi manje ngifane ngenseleni uma ngiqala ngithi ngiyaphuma ngiqeda ukusithatha nje isibhamu nasi ngiyasithatha ngihamba nasi ngisifayini asenalutho vele phakathi sengihamba njena sinama cartridge kuphela kwakuyisibhamu esiyiso oluhlobo ekuthiwa i38 isonto yeah so ngivele ngingene la phansi ngigudla umfula mangithi ngiyagudla umfula ngizwa ingane intombazane meme zithi baleka nansi nje amaphoyisa ngaleso sikhathi iza kimi hayi ngivele ngidle kakhulu yabona ngabaleka ngezwe isifuba soma ngathi hayi manje ayiveli ngibambe sengibaleke kakhulu mhlawumbe indawo neshow ukuthi la ndawo it's about 5 kilometers maqambo nami ngibaleke but not ngibaleke ukuthi ngoba iseduze but nje ngithi kulandela la uhamba khona so uma uhamba vele ngisho ngaba distance kangakanani kodwa nizo la uhambe khona nje nizozikuthola la ukhona okay I right ke ngisho ukuthi ke mangibaleka bese ngibaleka ngigudla uline wesitimela ngiyahamba nje khona lento ukuthi nje ngizobanjwa vele ngisho ngafika ekhaya enceleni vele azofika amaphoyisa uyazi angicabanganga kakhulu ngiyazwa nje isitimela sithi nje pu samalahle hawu ngisayibona isitimela ayisilinde sifike eduze sithi mase sofika kanje vele ngiwelele ngale ngaphesheya vele lezi itimela zinde mhlambe kule position engangikuyona ingasithatha mhlambe almost 30 minutes or 25 minutes sisahamba lenja vele ngase ngicabanga ukuthi la izofika imela vele la until kuze kuphele lesi stimela ayi ngibaleke ke ngicine ngifike kuma komunye umalume wami oyiNobesedisi engifake phakathi emotini engisondezela istop sebhasi gibele phakathi engishiye stopini lapho kuthiwa khona kwaMthiyana kuthiwa semabhini kahle kahle so ngifike ngigibele lapho kwibhasi ngihambe ke ngenseleni la sebusuku ibhasi lika 10 ngehle ngenseleni la inja izazofika egcekeni mina sengasekho ngesikhathi ibhuzu lehamba laze laphela yadlula yangilandela yaze yafika egcekeni mina umkhondo uphela egcekeni yabona so uma uphela la egcekeni umkhondo amaphoyisa afika khona lapho mayifika ayathola ukuthi laphi kwaMthetho mina ngwakamthetho uyayibona indaba then mina ngihlezi ngale ngirelaxile kusekhaya
ngithatha lesi sibhamu mina sinanhlava ufuna ukusibuyisela manje emuva ngesizathu sokuthi kufanele kungabonakala ukuthi lesi sibhamu sike saphuma la indlela yokubonakala ukuthi manje sobona ukuthi inhlamvu ayisekho so kufanele ngithole inhlamvu zalesi sibhamu ngiyifake la phakathi bese ngisibuyisele bese ngathi akaze sihambe hayi ke ngihlale nabanye abafana ke engicela ungababizi ngamagama ngoba ukuvikela isithunzi sabo bengitholele lezo inhlamvu zibe u10 lesi sibhamu sifaka inhlamvu ezo6 phakathi so engitholele ke inhlamvu zibe u10 then bese siyahamba bethi bona no yazi indaba lapha kunesitolo lapha esinemali namhlanje uLesihlanu so imali iningi asihambe siyosikhomba nazi inhlamvu ezifunayo ezo6 nazi ezo4 siyisebenzisa vele kwethu lapha ukuyothusa kuphela ngesidubule emoto angithi mina njalo ngiyenza lento same day mina ngisahuja amaphoyisa lapha ngemuva bafikile amaphoyisa sakuphoqa ukuthi laba manje bekhombe la ngikhona straight hayi nangempela sibhizi ngapha thina siyaganga ngapha siyafika lapha endaweni lekuphuzela kuyona sihlala ngaphandle ukuthi wenze icala phezulu kwecala sifike masifika la siyafika siyabakhomba laba abantu ke vusi bakholela ukuthi isibamba sithi haxa so lesiyana sisho ukuthi haxa so ukuthi nje ngiyakhomba nje kuphela so uma ukhomba vele laba bantu baphuzile abasabi uphoqelela ukuthi beze ufuna ukubamba ngezandla so ke hayi ke yilapho ke sesibona ukuthi ngeke bevele lento esiplanile ingenzeki sibaleke ke kunjalo ukugcina ngokusiqhumisa ke emoyeni ke sibaleke ke sihlakazeke kanjalo size siyofika ke endlini nomuntu engena endlini yakubo ngokunjalo ngoba besingahlali ndawoni mina njalo ngithi ngihlezi ngithi ngoba ngibiyele endlini lento ingenzeki mina ngiyolinda amaphoyisa kimi endlini efike ke endlini amaphoyisa bangifica nje futhi ngilalele kahle isibhampatha asikho ngoba kwakumqasho ngasibeka komunye usisi afika amaphoyisa aya angithola njalo ngilele akhahlela umnyango angithatha angibopha ayongifaka eDocksins zasempangeni la kuthiwa emadala khona ngihamba ngawuhlala khona yila ke sengiqala khona ngiyaboshwa ke manje okay Stockton wahlala isikhathi esingakanani nje mhlawumbe eStockton ngicabanga ukuthi ngawuhlala 2 years ungakagwethu lokhu attend lokho no ukuhlala ngaphakathi eStockton nginamanga I think it was mhlawumbe unyaka 12 month then ngathola ibail nga-attenda ngingaphandle so nga-attend isikhathi eside ngingaphandle almost 3 years to 4 years lokhu hlehla ke qhamuka okunye ngoba angithi kukhumbula ukuthi ngoba dingithi siye lapha nendaweni le khona okunye ophindwa khona okunye okwenzela abantu engihamba nabo bayaziwa but abatholakele mina ngibonakele so bona abatholakala babaleka abanye baya koMtuba abanye baya koMandeni so mina ngisele ngedwa mina vele ngangenayo indawo yokubaya kuyona ngoba kwesakamthethwa vele kuneyinkinga futhi kwangelula ukuya khona ngoba nokuhlala kukho right so kunokungabonisani nomalume hayi ngoba mhlawumbe wayengihlukumeza nami nje futhi ukukhuleni kwami kokuba ingane ngangingane engalaleli kahle so kwaba kanjalo so ke ngagcina ngaze ngagwetshwa abanike lawo ngagwetshwa khona 8 years but lo 8 years uhamba kanje isigwebo sami besine number lesigwebo kuthiwa 2761I so okusho ukuthi uma ngigwetshwa 8 years onyakeni ngizohlala 2 months so u2 months times eka8 isona sigwebo efanele ngihlale ejele full time phakathi ngaphakathi emaselini ngiyogqoka orange ngigqoke sengiseva lo 2761I then bese ke ngiyaphuma kunye ngikusayina ngaphandle konke so it's how ke mina ngagwetshwa ke enkantolo la ngilahla icala ngoba into yangilahla enkantolo inhlamvu zatholakala zinama fingerprint ami then isibhama basitholanga the time udubula akekho wafa akekho wadubula kwakukukhombisa ukuthi nginesibhama oyinkunzi ngakini ila oyibona khona uyona inkunzi ejele Butvuze eyikunzima engikhohlisa mfana wethu khona umuntu uma ucabana naye ethe mina ngamane ngiboshelwe suke esho ngoba usane enga yabo lapha ngaphakathi uphenduka ingane yabona uma usaqala ukufundisa ukubhala lento ukuthi bathani dwisikela ejele uphenduka lonto uba yilonto ejele uwenza into oyifici yenziwa khona ehlangene nabantu bonke neboshwa zonke ngaphakathi bese ube uyimixe neyakhe indlela yokusurvive ngoba lapha ukulala uvuka usaphila fanele ubonge uNkulunkulu kuyinhlanhla
embi kabi kufanele kube ubuhlakani bakho kodwa uma ukwenza lobo buhlakani ungakhombisi uku-overpower abantu abathizeni abakhona ngaphakathi ngoba wena uzobonakala njengomuntu ohlakaniphe kakhulu. Okay. So nanokuthi-ke ejele kunalento ekuthiwa umthetho kunokuhlukanayo ngemithetho lana thina eKZN sisebenzisa iy'nhlanga ey'mbili khona i-28 ne-26 lana kwezinye iy'ndawo ukuthola kuthiwa kunama-Air Forces kanjalo nama-27 kanjalo. So la mina lokho kabe la eKZN thina sikwazi lokho isikhathi ngasho kanjalo ama-20 nama-26 okukhona ngoba ngisho ungena ejele ukhetha iy'nhlangothi eziwu-2 uma usuke eKZN. La ngingasho nje la eKZN nje kunama-26 nama-28. Kwezinye indawo zikhona ezinye iy'nombolo. Ya ngiyabona nje lamanye amajele ukuhamba kuthiwa kune-Air Force uhambe kuthiwa ngithi thina sinama-26 kuthiwa kunama-27 kunama-Big 5 yabo ngokuhlukana kwakhona-ke. Okay. Hayi babukeli bomkhanyakude TV ngizobuya nginibone senginiphathele ngokwenzeka ngaphakathi kejele ekuphatheni ney'nombolo nendlela yokuphila. Siyabonga. Hayi sesiyivala nje ividiyo namhlanje. Siyacela-ke bafowethu ukuthi nisilandele-ke kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, Facebook, TikTok, YouTube. Uzohlezi wabona amavidiyo kamfowethu la echaza naye njengabanye nje abahlezi bechaza kuyona le channel nabantu abasuke sebegaxele bechaza nje ngendlela yabo. Yena umuntu osephumile ekugaxeleni, osephila impilo e-right. Ngithemba ukuthi nawe mbukeli ngasekhaya uyezwa futhi uyathatha uyabeka uma umuntu nawe osaqala untshontsha ushukela. So ungaqala uyikhuze manje ngoba nawe uyabuzwa uyezwa ubunzima bushoyo obasejele. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe nisilandele kuwona wonke ama-platforms. Siyabonga.